Nemanja. Ovo ime je simbol čitave Nemanjine naporne vladavine kao ujedinitelja nacije i graditelja nacionalne države. Po svjedočanstvu hroničara, Nemanja je rođen 1113. a umro 1199. godine. Dakle, njegov život je ispunio skoro ceo jedan vek. Skoro polovinu toga svoga života on je proveo boreći se za jedinstvo svog naroda i za njegovu državu. Radi ostvarenja ovog ideala, ujedinjenja svih Srba u jednu državu, sposobnu da brani i omogući kulturni razvoj, Nemanja je imao da se uhvati u koštac i sa unutarnjim i sa spoljnim neprijateljima. Kad god bi između ratova imao odmora, zidao je crkve. Kraljica njegovih zadužbina je Studenica. A njegova darežljivost prema sirotinji i beznadežnima bila je dobro poznata i na istoku i na zapadu. Moćni ratnik svoje zemlje i milosrdni Božji čovek, takav beše Nemanja.